Yebo, ingane wethimba sibona lapha injabulo kubathandi nabalandeli bomculo kaMaskandi. Engawo-ke umsebenzi womshaka Sminoff-ke umfowagumede othe wakhipha phana-ke osukwini-ke la izolo ohloko sithi-ke engabe ngiloyiwe. Bafowethu-ke ngaphandle basikhuluma kakhulu-ke ngicela baqale nginibingelele kuyona-ke Mbuso City MTV City nje masiqala ngane channel yake wenza kulungile uciphize usubscribe nawo notification bell cause uthola zonke izindaba eshisayo nazo-ke zitrendayo. Hayi-ke wengane wethimba sibona lapha injabulo kubathandi nabalandeli bomculo kaMaskandi njengoba-ke bethakasela wona kumsebenzi-ke umshaka wakhe-ke uSminoff-ke umfowagumede nothi-ke wawukhipha phana kusukwini la izolo ohloko sithi-ke ngabe ngiloyiwe. Kanti-ke wengane wethimba kuyona-ke le album phana-ke ubophela-ke izingoma-ke eziwu-14-ke njengoba inama-features nje awu-2 nawana-ke ehamba-ke nayo uSinentuli aphinde-ke ahambe-ke naye uJaiva Zimnike. Kanti-ke wengane wethimba wona-ke lo msebenzi-ke usuyatholakala elaphana ku-Spotify nakhona phana ku-DistroKid. Kanti-ke wengane wethimba-ke bungatholakali laphana-ke ku-YouTube. Hhayi-ke wengane wethimba-ke abathandi-ke nabalandeli-ke bomculo kaMaskandi-ke bancoma kakhulu phana kumfowagumede-ke ngokukhupha kwakhe-ke kuyona-ke le album-ke yakhe-ke ayikhiphile. Hhayi-ke wengane wethimba-ke thina siMbuso City MTV City bafowethu-ke ake sehle ngobonda idibane kuyona ividiyo elandelayo.